Ready ara. Goodbye na ta sa tonggi puyan nga flat. Kaya mo balik na tag Dubai, UAE. Ay. So tali sa elevator. Kaya na ito dalang malita. Goodbye Bahrain. In 13 years. Grabe, 13 years. Direta nag-pandemic. Nagkwanta, nag-antos. Diyan na si Muhammad. Nakuwat na. Ready na yung sakyan. Full 30 kg, no? Yeah, 20. Wait na. Nice plane? Yeah. Nagpitlit pa tanig basura niya ato ni ilabay atong mga plastic o diya pa labay na niya. So nag-toothbrush, sabon na dito. One more. You take your pen? Which one? Your skill. This oil. Huh? Passport with you, no? Yeah. Huh? What percent? Oh, no? Yeah. And wallet. It's there. Huh? Yeah. Wallet there, no? Okay. The wallet also ATM all there. But better no, 2 minutes check, don't worry. I don't want to hurry. Huh? Okay. Total 3 phone, no? Here. One there. This is iPhone. Or other one? Here. Okay. You. Only 2 minutes checking for us. Huh? Only 2 minutes only checking. But when the hurry after that you go to airport. Oh, I am the son for Balik. Okay. Tomorrow Friday, no? Yeah. Tomorrow Friday. Saturday. Finish. Saturday, brother. Saturday apply this one. Okay. Okay. I am going to apply. Don't worry. Okay. Kini abot na ko sa airport. So diskarga na tani. What happened to this one? I know. You keep it in your hand? Yeah. Okay, bro. But thank you, boss. Okay, this one I keep. Okay, Thank you, boss. Anything? I message, When your visa cancelled, that time apply. Okay? Yeah, I miss it. When I check. Yeah. Okay. Sulod na ta diri sa Bahrain International Airport. Duot na tani sa kontroli. Yara.
So, bro, where's the weighing scale? Dire balik ta sa agi. Magpatimbang tani. Kay 30 kg lang ang available sa atong ticket. Basin maka bayad anik sobra. Dire daghan ni sila dire nagtimbanganay. Tw- 22, okay, 22? Huh? No? Well, this one not allowed, no? How much kilo? 20. Two how much kilo? No, 22. Total how much? 30 only. 40 or 4. Huh? Wait, that's it. Okay, thank you. So mao na ni nga habwa na ta ni ato na panlabay atong kuan pantalon kung ilabay ni ang plansa keyboard kasi nanam ko yung keyboard unta apay na naglabay hindi nakita sa hindi na videohan tinara kong pantalon kasi kaduhan ako na yung balik-balik eh. So basta sobra ilabay na lang ay basurahan ako kayo. Na okay na itong kuan timbang so check in na tani kay hapit na malit.
Boss, fly Dubai this one? Yeah. For 8:30? Ka-check in na ta, tapos nagawas na ta sa immigration, pa daw na ta sa boarding gate, at dito na ta lingkod-lingkod, sakay-sakay taning tay-tayal nga nagdagan. Ah, 21B. Sirado.
Kuy rồi của thằng báo. Where? 22. 31.